Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Oh, of course namuntlha hi ta hakelo leyi ahee Agiazo la na timhaka ta ti-velvet nga ku trendeni man ta ti-degree ya laha indirectly so ni kha ni yingisela yini video velevhele na mani ege mabedle va katsiwe kwala indirectly so na van'wana na van'wana in general vo tala velevhele va karhi of course va ri against his competition ya ku tlangela 250,000 followers on Facebook laha velevhele in general taniswi mi swi tiva ku vanhu va endla ti-various videos va kha kombisa ku ahee Agiazo laha. So in relation to this very video ya Gaga Show ri di vekerini laha ya ri direct straight a ba vanhu vo karhi straight ma yi twisisa na mhaka leyiwa. So leya Agiazo it's a bit general so it's a bit difficult ku va ni hi endla but ni ta zama ku va ni hi meka sure ku yi align na leswi of course swa ti-degree ngopfu and stuff like that swi nga vi ngopfu out of line. Baka hina ni vula ku how then do you come to a conclusion ya ku okay it's fine a hi nge competition leyi hi endlaku yi wrong okay hi ti-degree leta n'wina leti why mi nga endli swin'wanyana swo antswa hi nga endli swilo ivi then lexi mi xi kotaku i ku gang up mina loko i vonga ku competition liya i ya swisiwana ya hina vo hlupheka 9 a swi na nkinga sweswo it's fine swi tshikeleni lavo but what are you doing okay hi wihi munhu loyi sweswi a nga fika a yima wa degree a ku hi leyi competition yo nikela back hi ku advice ya ku myself ku na vanhu lavaya vo tala va ti-content creators lava i kuma ku they you know they are solely trying to make an income out of those things. Why should you then discourage those people? Okay, iri n'wina va ti-degree wa vo degree na yona yi nga ku endli ku i hleketa nga ku wo va barinyana wa swi vutomi a hi ti-class leti mi ti creataku makaya n'wina hi mhaka yo we dyondzekini na room ya we yi so na yini swi so na yini swi so. This is life. I vutomi lebyi vutomi byi nga ku endli ku i va bari to an extent ya ku hina hi hanyi ngopfu na vova that's why mina ya kona ha here's a point mkogula ra Agiazo amba yo kota ngopfu swa tsematsemanyama swanyana yi khoma la yi tshika la but yeah in overall yeah you know a point because vovala va ti-degree very a hi va voni va under those type of competitions in order to give back to the community so na Agiazo very a swona yi kha yi endla those competitions ku va ku ri ndlela ya kahle very yi va yi kha yi nyikela because a yo vheta yi ku yi teka lowu hi ku swa swi na xihlawuhlawu so ku ndliwa ti-videos ku competiwa yeah and stuff like that yeah so swo swi ri kahle so mina as Master T my advice ka swo ti-competition leswi a va ndle ti-categories that's my advice next time a ku ndlo category ya lava nga duma ngopfu a ni weni loko hi lava nga duma ngopfu lava ku va ku na category ya vona and then ku tlhela ku na category ya lava n'wana vo ka va nga tiveki ngopfu va nga kuma another person if a va swi tiku hi va nga duma ngopfu ku va va assista ku ri mi kuma ku ni twina ku swi nga va feda to mi kuma ku halawa ku na vanhu lavo ka va nga duma ngopfu ivi side leri ku na lavo duma ngopfu ku na lavan'wana vo ka va nga dumeki ngopfu at least ku va kha ku wina 5 liya lavo duma ngopfu ku wina 5 leyin'wana mi va competisa that way swi nga va fair mi ku twisa ka mina yeah and stuff like that yona mhaka leyiwa mi ku avoida ku ripitiwa vanhu ku wina because ni kha ni cheka TikTok and Facebook a ni vona ku ri na vanhu vo karhi van'wana va kha va repeat leswi hetelelaku in some way swi va swi nga ri fair so swi nga lunghisiwa swo fana na sweswo hikuva van'wanyana va n'wina hi sweswo swa ku na loko i ya kaya i kuma group ya swidyondzeki hala i kuma group ya lava vo ka va nga dyondzanga hala ku ve loko makaya n'wina ku ri na mikosi mi nida vona vanhu lavaya ambitani vanghana va n'wina va ti-degree va ta mi pfuna ku cela masirha askis mi vitana vova lava va le mitlombotini mi vitana vova lava va le mitlombotini ku va ta mi pfuna ku cela ku cela magoji lamaya. Don't undermine people because of a simple piece of paper. Washit bako vanhu lava every day va vulavulaka ku mfundhisi ni na anna degree mina na diploma no va na diploma
But to clarify his point, it's not really necessarily a simple piece of paper. So I disagree with him. It's not really necessarily a simple piece of paper. If it was a simple piece of paper, one degree, so I disagree with him on that point. But when I agree with him, ana degree anga undermine van'wana vanhu a ku dyondziwa ko hanyiwa kahle hambi i na degree dyondza ku ve kha hanya kahle na van'wana not ku nyajanyaja vanhu because swi voneni vhele swi kha swi trenda across Facebook swa hlupha yana ku kuma the posts vanhu va tsalatsala va kha va endla swigego leswi endlaku swi hlupha hikuva va nga tsari ku hagiyaza van'wana vo gega kunene and stuff like that about vanhu lava kha nghenela competition and stuff like that. Swivavi swa misava a ni byi vona vusiwana lebyi a byi athaka family ya ka hina, and then I chose to go out and hustle. In my time to do an in-service training, I said, let me go out and sell handbags. N'we am tivi swa ku munhu i suka kwihi na vutomi, and na swi twisisa mina loko ni vona munhu la nga le ku zameni ka vutomi ku n'wi sapota hi mhaka ya ku I grew up to be what I am without anybody recognizing my potential. Okay. A byi tiva vusiwana ku byi njhani, ene loko hi zama ku mi lava ku ta hi discourage hi mhaka ya ti-degree ivi mi lava ku ta hi vulavurisa loko hi zama ku emphara vanhu mi lava ku hi discourage timhaka ta degree yo tsema la network ya hagiyazo la ya as kwala kokwani Chauke kwala a va kha va mi byele ku 40 years mi ta kwala ti-commenteni ta mina mi kha mi ku mfundhisi, what is your take, what is your what is your what mi endlela sweswo swa ku when a person answers back mi ta kota ku kecha ku he loko i ri na yini mina ndlela ya strange yo vula ku you are doing well. Why wouldn't you appreciate me waking up ni fika yendla competition ya 17,000 rands? The artists they do these things. I said to my mitwa mugu, hey, itemendela munu. Bangwina, you are here on our inboxes. Mingele kundeni ngaku mitlari yini ile kukombele nantiru ina degree ya le. Phela inawo va tibari ku va loko hi fika hi yima laha ni fika ni ku no you will never be rich under a job. Se ni ri yini hi vanhu lava va nge le ku tirheni khampanini ya mina. na ha ri laha ni vone screenshot xin'wana kha xi haha strong xa yona mhani egila minkarhi yaleyo yi kha yi kombisa ku na yo yi kombela ku tlhaveriwa a swa tikomba ku akhawunti ya yona yi kombela ku tlhaveriwa loko ni twa giyazo leyo hi timhaka ta ti-inbox ta mintirhi so na yona yi tshame yi kombela the same individual vhele yi nga ku kombiseni ku he i xifanyetana xa 30 years and stuff like that. Xi nga ku phuntiseni ka vavanuna va vanhu in other ways and stuff like that. So I was like a no endli kona swin'wana swi nga swi vona vhele a swi ri karhi swi trenda on Facebook and stuff like that. Yeah, continue Giyazo na vatirhi va wena. Because all you are doing is to criticize. Okay, it's fine. Competition ya mina bad ni phutisa vanhu. Indla yini degree yaleyo ku empower un'wanyana. Wata ku haxi xo borha ku fana na genge leya ti-degree mhaka ku it's as if nga ku mo lava vutomi bya ti-class ku hina hi xi-PhD hi hanya kwihi. Hey, that thing at some point you must understand that this is life. A wo hanya swin'wana na swin'wanyana loko fika xopeni fika hi humesa degree va ku nyiketa tin fish. A wo fika xopeni fika hi humesa degree ivi vanhu va ku hina ku na ku tlharihela tibuku ku na ku tlharihela vutomi. Yeah, I agree with that point. Ku na ku tlharihela tibuku na ku tlharihela vutomi ha swi vona swi le ku humeleli ha swi vona like in general. Yeah. Munhu yes ana degree but mi kha mi swi vona ku like in terms of life swa swi ri so but at the same time na leyi ha yi classify ku it's possible ku munhu yeah a vutomi byo bya nga swi tlharihela mara ti nga pfukangi nakona naswona at the same time it also happens so hi nge fiki like loko ni fika ni teka point yo karhi ni yi seketela ka mhaka leyi because mina loko ni swi viewer education na yona yi va yi ri important because hey minkarhi yin'wana swi heta swi kanganyisini because of lack of education. A lot of people lava hi va yisaka xikolweni because we believe in education but i nga tshami kha yi lava ku ta tirhisa education yaleyo ku lava ku ta kandziyela vanhu.
hi ku loko hi fika hi mi hlamula ku i na degree na Ferrari Hagiazo se yi tisa henhla we i yini leswi swi endlaka loko every time i fanele ku ta filisa vanhu ku degree ene ni tlhelelini xikolweni futhi nta ka graduation hi Ferrari nta ka graduation day hi Ferrari hi ku you must understand ku this is life. There is a lot of people lava ikuma ku va join a competition simply because va rhandza Hagiazo. Loko ku ve hi vona swi ri wrong why nga endliwa we degree i nga endliwa we competition yo nikela hi degree why nga endliwa we competition leyi nga ta join loko ku ve hi vona nga ku swa competition a swi ku tirheli ni vula ku the money that we have given ka family ya Thabang swi nga endleka hi kuma swa ku va ta n'wi xavela tintangu ta xikolo n'wana ya xikolweni hi mali leyi i nge le ku yi criticizeni loko ku ve hi believe swa ku ti-ritual va ta va si John nkarhi wun'wanyana munhu i ta ku vutisa ku nwana lowu wa black low i nga khandla hi Q-Tex hayi sweswo hi nga ngheni yo biza video or ni ntsena I'm not sure should I cut it ni nga mena xa ni nga lavi ngopfu video lezi yi huma ngopfu yeah, but yeah, I do agree with Hagiazo. Yeah, in terms of what he's saying, yeah, kuna the valid points, but next time, I should reach with Ivy a little bit direct. I would just recommend because this video need to know we generalize ngopfu like more generalized. Yes, no should actually Hagiazo show ya support vanhu va xikolo but more generalized in the way see hetela se mukuma ku yi attack vanhu va ti degrees in general. Nto no ku liya Gagash liya video liya like yona I am more professional in terms of beef. Kumbe yo ka inga swi koti ku beefa na Hagiazo kuri ka no ayo fa khayinya ka ti hints so it's more like yaliya ko kwantsa as yeah yaliya 40 years no mukuma ku ay attack hi vanhu vo karhi fika swi generalize ngopfu so mukuma ku mina loko ni kha ni swi yingisela leswi nga tlhe swa ha continue swi causa more conflict so next time I be professional ka beef a yi langutana na vanhu va ko like a swi be a bit specific not swi vhela swi va swi ri general ngopfu ma yi vona mhaka leyiwa masipala i le ku criticize weni i joineni I mean, what is wrong with that? Okay, leswi mi nge influence le a yi va tirheli a yi va tiseli mali loko fika nkarhi loyi fa influence ya leyi fanelaka yi va tisela mali i greedy ini ni vula ku some of you hi kombeni ti-achievements leti mi nge le ku veni na tona hi degree yaleyo mi sensitive ngopfu yeah, to answer the Gagash issue leswi ni nga swi vula vhele loko video leyi ha ri ku teni hala ku a ku endliwe ti-separate categories ta vanhu lava nga influence ngopfu va nga na influence na vanhu va general a ni va teka va hlayini vanhu lava va kha va na influence exigazini loko vo ka va nga ngheni van'wini swi ta swi ri lunghini but loko swi separate swi nga va kahle because obvious Gagash ta tshama kha a wina because is huge hi swin'wana swilo leswi hi swi twisisa swo boha hambi wa nga khomangi number 1 swo boha tshama a ri kha a wina so hi swo swi endla ku vanhu va ri jealous hi ku twisisa ka mina so loko swi va separatiwa swi nga va kahle because for example loko ku ri impela competition yo tshama kha endliwa mi kuma ku na Chavi ku na Gagash ku na Thabang so no ku loko ri impela vanhu lava ta tshama va ri London which means space ku va ku sale xa vanhu vambirhi ntsena maybe vo ka va nga dumangi or lava nga na influence nyana le hansi ma yi twisa yana mhaka leyi so yeah swi nga lunghisiwa swo fana na sweswo next time yeah vulavula ene makhecha and you are very sensitive when we answer back waswit se loko siku rin'we kwalawani se na hi sungula ku la ku ta tshama hi kha hi la ku ta tifanisa na n'wina ku ni nga ni ya suka sweswi ni tsala timovha ta mina hinkwato ni ku no degree ni ta catch but a hi le ka yona yaleyo we are saying ku vutomi a byi na formula a byi na formula vutomi lebyi a byi na formula some of you hi degree yaleyo ku na munhu la nga le ku driveni movha wo tlula wa wena a ri hava na degree hi ku vutomi lebyi byi tirha hi tintswalo ta Xikwembu byi tirha hi tintswalo ta Xikwembu ku na vanhu vo tala ngopfu nsati wa mi yi dyondzekini futhi a ni nge ze ni la ku ta tshama ni kha ni vulavula she's even advancing herself i le ku dyondzeni vo UCT 9999 I don't have the luxury of time that she has. I do want to go back. Lava nga dyondza na mi xikolo va swi tiva ku a Xikwembu xi lo ni kuma ni ri bari Xikwembu xi lo ni vitana ni ri n'wana na wo nga ku a no va bari a ni nga ri bari mina ende Xikwembu xi ni vitanangi hikuva ni nga tlharihangi of school
ku ni ta kota ku tindisani ta mina ti ya xikolweni ni ya ni ya phusha ni xavisa ti-handbag ni fambafamba va swa mhaka leyi ya tika leya degree leyi ya yi kota ngo agiyazo le i nyimpi yikulu but in overall I think a swi twarini ku landzisa swi twarini swa mhaka ya degree point ya yona la ku ya vona very munhu a na degree a nga nyaji vanhu lavan'wana because a swi vula ku very munhu a na degree yena the best in the world like vanhu va kota ku vandla more money than him or her in general and stuff like that ku xin'wana na xin'wanyana ku ri lexi fanelaka xi endliwa xo fana Hagiyazo this 30 years okay ni ta sirheni ni ya vutisa mani na papa ku why ni ri na 30 years se ni ta ndla yini hi swona ni hlamula ni ku yini i khale ni kha ni zama ku lwa na vutomi mina na sweswi na namuntlha na sweswi I never get comfortable. Leya 30 years vele yin'wana of course yi kha yi trend and stuff like that na vo mhani egina vona a va hi cherini laha so ni twi na ku video leyi fike bit direct yi nga vi ngopfu generalized but since Hagiyazo well kokwani Chauke vanhu va nge kheshi mpela swi hi ku i mana swi vulaka swi vula tani I guess so but ya kona mina as I'm saying xirhongo lexi yi nga tlarisiwa xiswona video leyi because a yi ri more general ngopfu lero yi bani vanhu vo tala va wana degrees and stuff like that so swi nga very obvious swi hetela swi ndle rivengo ro karhi ra vo va ti-degree vo hlaya against Hagiyazo la hi mhaka leswi video yi nga pakisiwa xiswona so next time a yi specific yeah like a swi vi swi twisiseka nyana ku beef leyi vele yi yime xinjhani no ti vheta yi va yi ri general ngopfu and stuff like that Tlhariheni va ka hina we can do better van'wanyana va n'wina you are way older than me you have never even stand out no ku let me way older than me a yona mani egi kwala problem a yi direct man hamba lumbuluvula Hagiyazo muku van'wana va mhani va kulukumba la mphikizana na swihlangi ka Facebook a yi ta nambanyana man a yi vi direct beef yeah reach out ni nyikela let me do this ni pfuna un'wanyana munhu all you do i ku criticize vanhu na ku kandziyela vanhu loko ku ve Chauke i kopele competition ya mina yo nyikela swi rhongo kwihi sweswo swi rhongo kwihi ku munhu a fika a kopela leswinene na yehe andla swi rhongo kwihi and it can never be a compliment swa ku i compliment un'wanyana munhu hikuva u kha u nyadza un'wanyana wa vo compliment yo i ku kwalawani mi my compare na titanga ta vo papa hina hi tiva vo mani a va show off hi tiva vo mani a va ndli leswi Hagiyazo yi tawa swi ngo wa swi vona ku ni yimini swi ngo wa swi vona ku ni yime ku yima okay hayi swin'wana ta va hi swi khandaka swa ti-show off swin'wana na ku swi analyze because okay yeah all right va ko vanhu va vulavulaka hi tin'wana ta ti-language laya a parliament wa helo ka vulavula hi Xitsonga wa hlekuliwa why should English be an achievement da i addressa na mhaka leya ya Papa Penny so a yi pakanga kahle na Hagiyazo la Papa Penny yi fika yi breka xilungu hi yo issue ya ku leyi nga ko yaleyo yi fika yi la ku tilarisa xilungu leyi loko yo ba Xitsonga ku na munhu laha ta yi nyabya va ko va mamkhawula lava va kha va bayi na xizulu xa vona Xixhosa so a yi pakanga kahle la ka mhaka leyiwa Hagiyazo la Papa Penny yi fika yi ba a broken English leswi na hina swi hi nga against swona hikuva va ta ze va yi caca le ka MK leyi hi ku swilo leswi hetela se swi nga ha twalangi yi vulavula hi so it's better hi ti vulavula Xitsonga ti kona ti-interpreters la ka case yaleyo okay yeah we can continue a ni tshama na Chauke lava John a kha ti pfuxela bindzu ntsena a kota ku twa ku munhu waloye i ri yini swi ndlisa ku yini mali yi nghena so influent kangakanani swi tisa yini hi leswi mina swo swilungu sweswi swi le ku mi tiseleni ka yini hi sweswi kwala both given a va kha va hlekuliwa ku ri a wo fa yi chuza vanhu va vusiwana
a wo fa chuza ku ya hanya na vanhu ya lavasiwana. yale ya mudelo yale anda ku ngena ngopfu a hindeni mhaka ya mudelo hayi munhu o selekta loko munhu a fika a pasa vudelweni hayi wa nghena ku vuyela vudelo a swin'wana sweswo yo va na lucky. So let's not debate about that one. But leswin'wana swa twala kona xilungu a xi nghenisi mali in overall, but leswi swi as in I'm repeating at the same time again, ku ni twi na ku video leyi more generalized in a way so yi attack vanhu va ti-degree like in general. I think swo tala hi ndlela ya summary swi tele ngopfu video yi nga leha ngopfu. Yeah, but very I guess very was showing I guess part of his business is why yi nga kombi la kambe la hina ni hi connected headphone. I think swin'wana maybe his associates or swin'wana kwale swa ti-business ta kona, as you can see kwalano. Yeah, okay, and then there's also another post leyi nga being a beefy xikarhi swona swi postiwini leswi swa tikomba ku layi ba ege mabedlela way road. Miye loko u nga tivi nchumu hi mina se sweswi ni vitiwa mfana wa 30 years a no hi swo ni very post ya mhani ege mabedlela a yi kombise sweswo swa xifanita xa 30 years. I'm a father of family of 5 kids. Kasi na 5 kids ha gyazo la. Okay. I'm a breadwinner at home and I'm a husband. Hi swona swi fanelaka swi ni tsakisa hi ku ni mfundhisi a hi veni na ti-limit va ka hina. Okay, and then also showed something, yeah, I guess part of maybe his business or swi va nga associated and naswona and stuff like that. So hi leswo Hi vito ra Yesu. Hi vito ra Yesu. Kamba fana. A swi nsuki. Hey babe. A swi nsuki mwalo madimu. Bebo. Yo. Swo yini mu ngopfu ka mahasha ku lo ndleka yini? Ngata me. No re mhaka yin'wanyana ni va ngopfu. Ya ku yi mhaka ko? Baba ngopfu lo re mina we khari chat and leswi mina nga tiyimisela swona vuton'wini bya mina se ni kombela ku Xikwembu xi vhe xi hisa moya wa madimoni wu suka vuton'wini bya mina leswi mina nga tiyimisela swona sweswo. A swi nsuki. Mahlola na ku hlola.